Icyumweru kirashize umuhanzi Kenny Solo benshi kunda kwita spectacular atangarije abakunzi be n'isi muri rusange ko bidasubirwaho nyuma y'umwaka n'amezi 3 yaramaze mu nzu ifasha abahanzi izwi nka 155 AM ayisezeyemo. Ese ubundi ni cyaba cyaramuteye gusezera ni he yabagiye kwerekeza? Ngo yakuze afite inzozi zo kuzaba icyamamare mu gucongora hago ku isi yose ariko birangira yobotse y'ubuhanzi. Waruzi ko se Yihariye wahoza akundana na kino kizigenza yabanje kwanyuzaho n'uyu muhanzi. Byose nkubwiye nibyo ntarakubwira ndaje mbigukusanyije mu muzingo w'amateka na gutegura yaranze umuhanzi Kenny Solo. Icyo ngusaba no kuba nanjye kugeza ku musozo w'iyi documentary naguteguriye niba uri mushya kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo byiza nk'ibi ukibuka kubanza ukanda subscribe, like, share ndetse na comment byari n'ingenzi. Nawonje umva bisanzwe nitwa Mr. Generalist G Bruce ikaze kuri mwese. Ubundi busanzwe amazina yawe n'ababyeyi yitwa Rusanganwa Norbert. Yavutse umwaka w'1997 akaba ari gucura mu muryango w'abana batatu. Amashuri abanza yigiye kwa Busunzu nayisumbiye yasoreza amusambira. Burya ngo Kenny Solo mbere yuko ajya mu muziki yari yarihebeye umupira w'amaguru yewe yumvaga afite n'inzozi zo kuzaba icyamamare ku rwego mpuzamahanga agakinira amakipe ajya akomeye. Ntabwo ari indoto gusa nkuko twese dukora twumva tuzaba aba president ndetse n'aba pilot bakomeye kuko Kenny Solo yatangiye n'urugendo rw'umupira w'amaguru amwe makipe ajya akinira hano mu Rwanda arimo na Esperance FC ndetse na Kiyovu Sport. Utangiye kwibaza ni gute yaje kwinjira muri kariyeri y'ubuhanzi. Ubwo yageze amashuri yisumbuye nibwo yatangiye kuyasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi maze Nyirarume atangira kumubona impano ihambaye y'umuziki atangiye no kuyimusapotingamo nibwo yamwinjizaga muri band icuranga ndetse kanaremba umuziki maze wari ufite inzozi zo kuzaba icyamamare ku rwego mpuzamahanga mu gukina umupira w'amaguru asezera kariyeri y'umupira w'amaguru gutyo maze ayoboka y'ubuhanzi. Ku myaka ya 19 nibwo yaje kwerekeza mu mashuri yisumbuye azwi nka A-level maze ajya ku kigo cyigisha ibijyanye n'umuziki ndetse n'ubugeni ahahoze hitwa ku Nyundo. Byari mu 2016 akaba naho yaje guhura n'abasore babiri ndavuga Bill Ruzima ndetse na Muzi Mugabutsinze. Abo bombi bafatanije ko ari batatu baje gukora itsinda ryakunzwe na benshi bagita Yemba Voice. Zimwe mu ndirimbo bagiye basora zigakundwa na benshi zirimo n'indirimbo bise Turakundana. Turakundana baby sweetheart sweetheart omuni kotuzina yeah ula ula la la ula yeah ula my baby tena turakundana. Tibagiwe nizo bagiye basubiramo z'abandi bahanzi by'umwihariko zibanje imitsinda rya South Solo mu gihugu cya Kenya. Gusa iby'itsinda ntabwo byaje kuramba kubera ko nyuma y'umwaka umwe baje gutandukana buri umwe atangira kwikorana ku giti cye aribwo Kenny Solo yinjiye muri kariyeri ye solo gutyo atangira gusohora indirimbo zitandukanye. Gusa indirimbo ya mbere ashyize hanze ni indirimbo yari yarasohotse mu mwaka wa 2012 yitwaga Mystery to Justin Bieber maze kuri Noheli ya 2019 Kenny Solo ayisubiranamo na Yihariye abo bombi bari bamaze igihe bari mu rukundo. Kenny Solo yaje kukiza indirimbo yise You and I yaje no kumufungurira amayira yo kumwinjiza mu gitangaza record label yari yobowe na Bruce Melody. Zimwe mu ndirimbo yakoze yabarizwa muri record label y'igitangaza zirimo Agafaya, Umulego ariko nawe ashidikanya kuvuga ko indirimbo yatumye benshi tumumenya nka Kenny Solo Spectacular maze ajya imitima ya benshi. Indirimbo yasohotse ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi maze ayita Haso yasohotse mu 2021 maze kurebwa na miliyoni zirenga 2,100 ku rukuta rwa YouTube. Mu mwaka wa 2021 Kenny Solo yaje gutandukana n'igitangaza record label ya Bruce Melody maze yongera kwikorana ari wenyine kariyeri solo. Ese uraceka ari indirimbo ya Kenny Solo yakoze ari wenyine tuvanye imizo yakoranye n'abandi bahanzi yakoze mu mateka kuva yatangira kariyeri y'umuziki karebwa kuruta izindi ku rukuta rwa YouTube. Gusa reka nyuma y'amatsiko mubwire ko Kenny Solo atabaye nk'abandi bahanzi bose ngarushaho kwirara ko nyuma yo gukora Haso igakundwa kuruta izindi mwaka wa 2021 nyuma y'amezi 2 yakurikijeho indirimbo yise Say My Name maze kurwa miliyoni 3,100 ku rukuta rwa YouTube. Iyo ndirimbo ya Kenny Solo ari wenyine yakoze igakundwa kuruta izindi mu buryo bwo kureba. Ikaba yarakozwe na producer Nisbet. Kurikiwe n'indirimbo yasohotse 2022 yise Jolie yo yakozwe na producer Element maze kurwa miliyoni 4,700. Umwaka wa 2022 yawusoranyije na collaboration n'umuhanzi mpuzamahanga mu gihugu cy'u Burundi twa Double J. Indirimbo bise Quality nayo yakunzwe cyane maze 2023 atangirana n'indirimbo nka Addicted yakozwe na producer Prince Kids mbere yuko akora intro akabahereza indirimbo zigeze ku 8 yakusanyije hamwe
bizwi nka EP cyangwa se extended playlist yaje kwita Stronger Than Before. Icyo nakwibutsa kuri iyi EP nuko umuhanzi wenyine wo mu Rwanda bakoranye indirimbo yitwa Yihariye, abandi bose biganjemo hanze y'u Rwanda barimo nk'abo mu gihugu cy'Uganda barimo Peluzi ndetse na Afik Mike. Hakaza indirimbo yakoranye n'umuhanzi w'umustar n'umunyabigwi mu gihugu cya Tanzania yitwa Harmonize bayise One More Time, nayo ni imwe mu ndirimbo za Kenny Solo zakunzwe karava. Mbere yuko twerekeza ku rugendo rwe muri 155am, reka mbwire ko Kenny Solo ku myaka 27 kuri ubu ni umugabo wubatse ndetse kandi afite n'umwana w'umukobwa. Inkuru ye y'urukundo iratangaje cyane, yatangiye ku 26 Gushyingo 2023 ubwo yarakubutse mu gihugu cya Canada akakirwa ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nibo bwa mbere uyu muhanzi yeruye agatangaza iby'urukundo rwe na Tunga Kunda Yvette Alliance, umwe mu bana mwakiriye bakamushyiriza n'indabo ku kibuga cy'indege i Kanombe. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa ku ya 26 Ukuboza nibwo Kenny Solo yafashe irembo maze bemerana kubana karamata. Ni ibirori ntatinya kuvuga ko byabaye mu bwiru cyane yuko nta hantu byari bigize bitangazwa cyane haba mu itangazamakuru ndetse no mu bakunzi b'umuziki nyarwanda. Aha tugeze noneho ni inkuru ya Kenny Solo ndetse na Bruce Melody muri 155am. Nkuko nari nakubwiye haruguru, Bruce Melody ni umwe mu bagize uruhare kugira ngo Kenny Solo yinjire muri 155am. Uti byaciye mu zinzira, usibye kuba Bruce Melody yari inshuti magara na Kenny Solo, aho bombi nkuko nakubwiye haruguru bari barakoranye mu gitangaza record label 2020 mu gihe kingana n'umwaka, aho bombi bahuye n'umushinga w'indirimbo ebyiri zabaye kimenya bose. Ndavuga yasohotse mu mwaka wa 2020 ari kumwe na Bruce Melody bise Ikinyafu, hakaza iyo yasohotse 2023 yakoranye na Juno Kigenza ndetse na Bruce Melody bise Igitangaza. Izi zombi zarakunzwe karava. Ibi byari byoroshye kugira ngo Bruce Melody abe yagiye mu kwinjiza Kenny Solo muri iyi nzu ya 155am, cyane ko Bruce Melody yarasanzwe abarizwa no muri iyi nzu. Inkuru ya Kenny Solo muri 155am yaje gutangira ku ya 2 Gashyantare 2024. Nyuma y'amezi 2 gusa nibwo Kenny Solo yaje gushyira hanze igihangano cye cya mbere ise 2-in-1, yaje no gutura umufasha we biteguraga kwibaruka imfura yaho. Muri rusange mu mwaka n'amezi 3 Kenny Solo yamaze muri 155am yagaragaye mu ndirimbo byize kuri 7, harimo enye yikoranye ndetse n'indirimbo 3 yahuriyemo n'abandi bahanzi. Mu zo yikoranye zirimo 2-in-1, No One yahuriyemo na DJ Neptune mu gihugu cya Nigeria, akaza Phenomena ndetse na Deja Vu. Mu zo yakoranye n'abandi bahanzi zirimo Wahala yakoranye na Dani Nanone indirimbo ya Shema Tatu, hakaza Molomita yahuriyemo na Neri Ngabo n'indirimbo ya Director God, yakaza Bisto yahuriyemo na Okama. Muri rusange yarebwe kuruta izindi ndirimbo Molomita yakoranye na Neri Ngabo irenda kuza miliyoni 9 ku rukuta rwa YouTube, akaza n'indirimbo Phenomena yiwe ku giti cye imaze kurebwa na miliyoni 3,200,000. Kuri cyumweru cyashize nibwo umuhanzi yaboneyeho gutangariza abakunzi be n'isi muri rusange yuko ashize akadomo ku masezerano yafitanye n'inzu ya 155am batandukanye mu bwumvikane. Kenny Solo muri kariyeri ye yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye birimo nka Best Male Artist muri Kiss Award ya 2022. Igihembo gihabwa umuhanzi mwiza kurusha abandi mu mwaka, ni igihembo yahawe na radio ya Kiss FM. Hakaza East African Superstar muri Oda Award, ni ibihembo bitangirwa muri Ethiopia. Hakaza kandi Best African Young Achieve Award ndetse na Best Video of the Year cyangwa se video nziza y'umwaka, igihembo yahawe n'igitangazamakuru cya Isango Star. Ikindi ukwiye kumenya nuko umuhanzi yataramiye mu migabane igera kuri 3 itandukanye. Umugabane wa Afurika utaramiyeho Afurika ndetse n'Uburayi. Mu Rwanda yitabiriye iserukiramuco byizwi nk'iwacu na muzika festival 2025. Ese ukurikije imibare yose twagarutseho twabonye Kenny Solo afite management, tubona Kenny Solo nta management afite hose yabashe kurwana abo muhanzi mwiza. Ntatinya kuvuga ko no muhanzi batanu u Rwanda rufite beza yazamo. Ese ku giti cyawe urabona nyuma yo gusezera 155am yaba agiye gusubira hasi cyangwa agiye komeza abe spectacular wa nyawe? Biri kuvuga yuko uyu muhanzi ashobora kuba agiye komereza muri management team izajya imufasha umunsi ku munsi, azaba ari no mu bayiyoboye. Ese naye merezo y'ilebo ya 155am ikomeje kugaragaramo umwiryane. Mu minsi yashize turetse kubona umuhanzi Loskana ubarizwa muri iyi lebo nawe yandika ibaruwa asaba kuba yasezeramo. Kenny Solo deja we yamaze kuyisohokamo. Producer akaba n'umuhanzi Element Yere nawe bikomeje kuvuga yuko ashobora kuyisohokamo isaha n'isaha. Umushoramari Metre Coach Gael nawe yaherutse kwandika ibaruwa ayinyujije ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter, amagambo asa nk'aho ari kwicuza ko yarashoye amafaranga muri uyu muziki.
umuvugizi akaba na CEO w'iyi nzu aherutse gutangaza agenera ubutumwa abahanzi babarizwa muri iyi nzu yuko wifuza kuba yayisohokamo yakuzuza ibisabwa ubundi akarekurwa ku bwumvikane. Munyemere ari naho nsoreza iyi documentary igaragaza ubuzima n'amateka byaranze umuhanzi Kenny Soul aka Spectacular. Niba uri umukunzi wa Kenny Soul unyuze muri comment ubwire n'icyo wifuza ko nzakugezaho mu kiganiro cy'ubutaha. Niba uri ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro w'ibyegeranyo byiza nk'ibi ntibagirwe gukanda subscribe, ku basanzwe like, share ndetse na comment, byanyu ni ingenzi. Ngiye wari gutegura insengana kugezaho nk'ibisanzwe. Je m'appelle journaliste G Blues. Hasta la vista. Ciao ciao.